Dipu chipong sajir ahem tun along krim sumara tumpan arjan ki gitsipati asai ke paman pon. Dipu Karbi Dorbar asai hemalong the more power to the district council alo thui kangpupon. Karbi Longri Council ke parlopon soil conservation department along chukomor anghoi ki pige chok che aputhak ben Dipu Rusem Sing ti Milbury athingno along kache songpon. Arkoi ni phai kri pi arni Nehru Yuwa Kendra Karbi Anglong aru atum pen kesepatir pipon along Chepong Sajir Village Development Committee atum cherap chetudun pensi Chepong Sajir ahem tun along National Youth Day and Week ajai mek pamanpon Laso ajai mek kedeng pon along Humpho School pen bang thongke patim somar atumupan arjan ki getsepati asai pamanpon labang su arjan ki getsepati pon along Karklitang Vivek Kananda amohor along Milu kai ponsi Sikimo asai dengpon labang su arjan ki atumupan kangkrung kang chapji aphan Karbi Longri Art Diben Timung Pensi Siding Pond. Labangsu Arjan ki hi kechepati along aluhi man pen crossing terang than rong keragrat mai punugen Timung Village Development Committee Lokhina Teront Dihin Rebang Romes terang laben kaprek man pengedumta chitongdun. Chepong Sajir long lap krim sumar tu pan lapu sont arjan ki is pati misen penepat sun long pot ning arong biglo lapen kewang silang anis tami lapu son asai kedeng ponji pan ci sigding lo posi parang ke theng no than bachini pon ini jo nilitum Chepong Sajir rong ihek the ko sumara to pan ke chengsi arjan ki ke chepati pedo ponlo dak nilitum Chepong Sajir hemtuna long lasi labangso akam matangte laso asai kacira pon labangke NYK mate Nehru Yuwa Kendra pen dak Chepong Sajir Village Development Committee ahin pensionitum chelangsi ini dihek thego somarato aphan kihi kecepate pedo pono lapentu labangso kihi kecepate long kadok wepen bang thongkep nang kecepate tuna somardo lapentu high school long high school also marchi dak kacepati bang lo kasi ningarong lo nilitum pini labangso a program ke pachun nang cerap dun ake hai forcing terang si elangli nilitum phan jakong horang nang people lo mau nan harastar alangli si nilitum phan bidi seri nang than pon si labangso kacepati a program si tame nilitum dak di pon lo kasi non ke bang yelang sitame la kithurmio we to phan nilitum kaprek lapuson kacepati ever sai sitame nilitum kai sitame ke padu ponje phan chisik ding sidulo lasi pini labangso kacepati lo ing samjin pen ke pachun ponthek apot nilitum kado kawe phanta churu ponlo lapentu pini labangso kihi kecepate so amai lo na chetong dun la bangke kang sai pona bangke la kene Longri Art ke hai debenti mung lo la pentu la bangso amai lo na chetong dun la bangke mone bharastar horsing terang dulo la pentu dak Chepong Sajir than rongker ameiku president ake hai nogen timung dolo lapen tudak development committee village development committee akong chunbang ake hai Lokhina Teron lapen tu dak finance mate tangka maha kirima dihin kirima bang ake hai Romes terang lapen tu dak rongker assistant secretary ake hai searching kathar lakato kawi cetong cerap penilitung bangsa program pacun pon ya lanen
Ar koi ni pai creepy arni dipuang spi along kedo Karbi riso adorbar asai hem along. Karbi riso adorbar amai pu mondol sing be pen ketok pont alothui damur pobarto district council pu alothui kang pupon. Pini labang su alothui kang pupon along alu himan pen Karbi lamet amai pu kursing rongpi bi adorbar konchun bang humnap terang. Kanchasikam amai pu ajit timung akonchun bang sing timung. Karbi lamet amai bidisar lithar teront. KNC lapen kaprek man pengedumta chitong dun. Kalau upin dia konglong doma lilita alam ni kita pe ohilong lapen kecini ni asal tagi lilita cini lo. Hang ari ding piklo. Pini labang so luthui kang pupon angkok lapen ketok pon angkok athegi labang ki Karbi long rad phan isi thedung ke chini akenang sot pen ajok si labang so luthui i pupon angkok lo lapen Karbi long arad along nonamat hemprek ke bang sia phan isi ki thedung ka tikup ke dokok labang ki council long ke doke theding etum mur power matilan si ajak kong ki hanglam dat ajok si Karbi long arad phan isi hemprek kang thim ki hang labang ki isi ke tikup ason si mandar lo kusi labang so luthui ke tok bang mondol sing be pen pharang ki tumphan pachini pong July SPLC 1969 atong pansi kecheng dun lo. Prang akesara tum bakuram senar long sodar kathar moniram lang ne tum laka yang long arada phat separate de palong ipan SPLC long ta chalang dun lo. Standing dugalama mangke July so 1970 District Council pen more power to District Council hang le namat la separate state ta long dun de la son ta taxi 1995 ache 1st April 1995 ta ASDC tum chetok de namat iri tum autonomous state ta long de la si la so lama bang ne li ning oi piglo Karbi tum hemprek long na ni ke long memelo long ke long ji polusita la so more power ke tokar eta mat non li ning kita balong ke tokateng te batai troxilo sari September 2001 KNL eta tu ke chetokan ke batai troxilo jola so ke chetok ver pena jokamat litum autonomous state nilitum Kansas di komatum Karbi long penen sihil hempe kahang atum ningkan thong kebra throk hang de bita long de lo jula swala me mangala pelo la nili kitap along apc nili pilo pe posi ke long le de ma po ke sam aken tum long le de lo tame nang tum hem more power ding langa posi no market hempe kanang pijete posi bang lasin nili puji bangkala rat nili raswa akitap ke to bangke more power to district council ili tum kopilo ale ke longji bakwan lo ke cheto ale doma be ma rapi pachini je phansi ke tok ni tamai lango separate state autonomous state ke hang re ipong si hang sa no the long ke more power te hang lem de patai troxi lo tamai ni lima thama ke more power to district council ke ale abi joksi ili tum hang lem de nang kok sita autonomous state ke ale do ba separate state ta ale do bang naga punoi miju tu separate state ke phongwet autonomous state ta meghalaya stor long lo e phongwet ka hang sai tum la more power to district council ke ale ave der jok hang lem de lasini li puja bang ke Karbi tu bang no la more power to district council bang ke hang ye bang ining ta ma thana melu kusima tha athema nili tum ta ba ili tum Karbi ang long arat ba den silarat ta ke hang thap kali athe tu phur e ke hong bidhana long ke tok do jola swa tu phur e ke bi ke meghalaya tuma aphan khasi pen ne garo tum phan autonomous state ke pi husi ili tum phan la sik Indian constitution 6 schedule long nang bi tok lo jola da ke tok la puhan lo mo jo Karbi pen di masa tum jong si hemprek hang ye pulote la suaron pen central government itu me autonomous state ki aja kong do obake tokat jola so pachini ye phansi neli la so more power to district council akitap ke tok rata tum chini tha
ilitum have more power hangare pen alle ko pilo lo ilitum non chethan bolte batai throxy kamali batai throxy 1970 pen 2021 batai throxy ke hang anta ilitum alle neli chetri ateng ke alleng doe ilitum sakuri ta chipiu ne grade 4 grade 3 anda chipiu ne la possibly matha bangke more power to district council ke hangare bangke alle avelo usimatha aja tum pulo non jitula kenel tum ke chata bangke number 2 and 3 sing chokti seta nili po bangke la autonomous state ke hanga number ala melo auton kete ne more power ke hanga make amasi chokti sunu la solar itu mane tu purpure hong bidhana long ele tum nang ale tum phanang bipi jola sole palong na usi ne linging na tha la so kitab jong si telang lo pote sini po mor babar ke hang pana le do ma nal tum ka chini lo kadobe karbiara ta chini lo hang ta deng lo UPDS uta district council phan ne MDC bang pokep piji sa jola so bang pokep asita non ta le tum mane long le la nal tum kadobe ta chini lo lang ke ako no le tum ako hang thulo la ta sit pokep ba khe phan bang kep piji bola jola ta prang ke hang bang tong long le pin la ako no ne tum hang an thu tang lo chok lo man te ni ma tha te chok te ili tum jola prang UPDS tum ke chit dok ne tum long le rang pora jola ta jola si ga hang nai podu sta ma pak ta hang bang we chitok lo bi kok lo non da chitok ko bi kok ko la sin ni fo bang ke la more power to district council bang ke hang bang le tum ining a lopensi ke ma tha bang ke bakat nang ko jola so pachini e phansin le li la so ki pam ke tok la bang so beta tang suri hinir engkoi mathijong achiklo Karbing Thomas Council pen ke parlo soil conservation asai kam along junior assistant anghoi achukomar ba playing ponji abhant interview en ponlo madi sadlang en ponlo labang so sadlang ken pon dep en aphi dipurong supi along ke de monjus rong parapan si labang so anghoi pek ponlo voi fit sami aphi jong dipali gogoi aphan stami puthot junior assistant anghoi ke pek pon det ap puthak ke chokchi aputhak tardak pen Karbing Thomas Council atum pen nang pachini nangji posi dipurong supi along kache song asai kedeng pon labang so arni hot hipin alang litum ke song pon along jongsi ke song pon bom along kumani abang pu jongsi isung ke phodet long tangti Karbing Thomas Council atum si adai chen vek nangji posi alang litum pen pherang ke atheng no ningje pon lapen labang so ke song pon along Karbing Thomas Council atum pen alang litum pon khlar dak alam pachini ne tik alang litum labang so ke song in ton ti puta pherang ke atheng no ningje pon thu labang so ka song seda me Karbing Thomas Council pen pinier ni ta ni litum ka song nile owe kimi to ka song alang litum arjulong le da son si mando as a Karbi through your media Karbing Thomas Council karju kan tu mai la hello nang litum Karbing Autonomous Council ma Autonomous Council nang litum chakong thedum nang litum chakong non che pherang he thedelo ma nang litum illegal appointment peng chepalong abang thi dipali goi phan nang litum ko people ang sai thedelo ga mate nang litum Karbing Autonomous Council dipali goi phan tong ga pherelo ma lapen Karbing Autonomous Council lapu answer chakong ka velo ma lapu answer kamara lo ma non aport jalang litum illegal appointment chepalong abang thiana inside thedelo ma labang so ko thage rat tum ta nang litum inside no ye Karbing Autonomous Council non ko pisi ki dolang ma nang litum mari deng sinang ping del alang litum jakong do ma ave ma nang litum le lain do alang litum jong sa jakong do alang litum jong sa jakong je pherang thek pulo ta ne piniani ko people inside pon pedet ke piniani ko people ni litum justice pe piniani ni litum youth man ko people litum justice pe lake ni litum le justice mi pe gali lake Karbing long owi kimi ya tuman si justice people alang litum man aning ka chateng ason si lake man det lo lapen ni litum klar dakmen nang litum nang thani ko Karbing long rata ni litum ka che songe in tontelo until unless ni litum man justice nang pipetike lapen ni litum ka che songo ni litum amuni jong sung det lak depe total lik Karbing Autonomous Council atom si lake adai che nang ji lapen youth system me especially unemployed youth system me dakpen message padhai nang po that we the youth of Karbing long are against illegal appointment lapen ni litum sa me che song nang po lapen owi kimi tum so aputhat so dakpen nang lisum pinrem nang po nang litum ni lengtang lo sa tami pinian ni anta thang nat action en ponte de ke lage klang dak lo je Karbing Autonomous Council to illegal appointment ke chupalong abang fi dipali gogoi phan ka phere ko klang dak lo lapen Karbing Autonomous Council ajakong abilo kamara lo arang bulo pese ni litum non mathana ko alang litum moto do
justice equality la pen service bo alang itu motor da motor kita pakai joy son sebenarnya lah hema non yanta pinian yanta ni tum justice bo themong de la si kopia meaning lo alang itu letter and spirit la bang so amoto justice equality and service bo alang itu exercise activity la so motor da pi ia le lo alang itu kita pakai joy son man de lo rat an la bang so motor ke kacong thui lo pesen ni tum puna ko agency we have already mentioned our demand. This demand is publicly demand. So demand teng itu council Thomas Council atumhan itu demand kilo. So demand lang itok bangke Prabjin pen judicial inquiry event nanji lapen Prabjin pen di paling koi illegal appointee han sorek nanji. Buat kita Thomas Council pen non 24 hours susilo. Kita non puan tat hangnar itu han rejalan paklan tete. Lasi nil tum bangke paklan tete tik ke itu doverbo lapen doverji lapen isi rat ahin pen. Rat atum aningar lo non isialam teklang lo rat atum karjukan tung isi belon autonomous council atum inside tek tema lang cari tek tema non 24 plus lo hours non puan ta autonomous council ethe anta rat atum bhan ningpang sam top alam the ni tek telang paklang tek telang tang tel atum moto teng dulu ma laso moto ke autonomous council moto ma mate kapreka moto ma labang autonomous council atum paklang tek nai labang rat atum bhan non ani pung lo Rada tum aning karjun kang tung lo Thomas Council chohoy lo dojoy ke. Nasi rada tum phan Thomas Council pen lang cari nai la pen rada tum non chohong prong sido Thomas Council pen ethelam un ema lak tek ma la si karjun kang tung lo nasi non ta ajab ding lo ini lun lo adu tin bang ta Thomas Council jong si Prabjin pen jong si la pi tek patan rat tum ka bathai bang ke Thomas Council ta ke chok che du kok lo jong si la nang ni tum dirthe pen khithenai ke nane rat chariya song kali nane songja putum kali dirthe pen khithenai ke rat hen lu si rat ka chi song along jong si Thomas Council pen ka chi rap chi to ke plak thek thek putang kala ke komasi rem lo komasi ke halo ke rat chi ni lu long lo tapi lapang so ka chi song ni tum rat tu mai pu ni la lo jong lapang so ka chi song lo tum ajab che chi apen chun che tik ni tum ajab che chi tapi bang vek nang ni la pen so alam plak ti vek nang ni Council pen atau tapi nong itu mangke ini tipji lah pen tunjuk tik mangke ini tu kiri lah pen itu mana buat satu macam tu mana song dat hotel lagi council sosial ada